Assam Meghalaya ahoy lam ke pachun ji aphan Assam Meghalaya CM angbong puthot kaching wai thu Pachar bosai Meghalaya la pen West Karbi Anglong ahoy long AJYCPCC pen KSA atum kahumri dam Sarsing Rongpi se kachelang ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council PM la pen Thansiri MAC akengri kerap kachahang Nexza RD Motors hin pen Senior Relationship Manager la pen Relationship Manager vorengang hoy ke paklang ponji aphan ke pha Labang song hoy aphan apuna chak ke hang pon laki Senior Relationship Manager ang hoy aphan Graduation Degree ke do la pen Sales asai hin ki jumnai ningkan pli an ke klem tanga bang pu abang pinangji La pen Relationship Manager ang hoy aphan abang ke Graduation Degree la pen Sales asai ningkan isi ke klem tanga bang pu abang pinangji Labang so ang hoy prekjam arong so pia long sitami ka peklang ponji aphan peklang ponlo prekjam arong so pia men lake Nogong Morigaon hojai la pen dipu Interview ke pado ponji lake kewangji aruni phai inkora troxiani adim lake dipu Nexza RD Motors asai hemalong ang ton pen kachini ponji aphan labang so afun number along humri ignon 6000901870 6000901872 6000901871 Kardom Pinia daba berta long penili sami mirinhan sepi peni bertang ton pen arjuponik tha Kidamtang aruni phaing kora player ni Assam Meghalaya ahoylam donaputhak State Gas Guwahati long Assam pen Meghalaya ahoya puthak kachingwai padopon Bangso kachingwai hut Assam pen Meghalaya ahoylong kachihuri sai long krehiniang bong pen kidamtang surihini ra inkora hinian ingkan there chiklo ni phai inkora sirkeper ni kachingwai patang ponlo Bonta ke dolang palong trok Assam Meghalaya ahoylam ki kipachun ponthuji aphansi kidamtang aruni phai inkora player ni kachingwai padu ponthulo Non ke dolang palong trok adim lake Langpi Bordwar Nongwa Mautamur Des Dumria Block 1 lapen Block 2 lapen PCR Khandulia long aputhaksi bangso akachingwai ho Jesamet RDP pon Bangso puthak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje ponate ki State Hinia long kedo Regional Committee atum pen adimak long mate alam ki kedo adima long anpali damsi jingki chethan padopon po laso ting pen jakhonga chik loang bong ang thekmate report pali etsi jakhonga chik lo ki jot malom puthot ave ki roi kachingwai padopon thupo Konrad Sangma আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ সকলৰ সৈতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত 12টা এৰিয়া অফ ডিফাৰেন্স আছিলে 12 এৰিয়া অফ ডিফাৰেন্সেস তাৰে 6টা আমি ইতিমধ্যে ৰিজলভ কৰিছো সমাধান কৰিছো আৰু 6টা এৰিয়া আমাৰ ৰিজলভ কৰিবলৈ বাকি আছে আজিৰ পৰা আমি গঠন কৰি দিয়া ৰিজনেল কমিটি সমূহে এই 6টা অবশিষ্ট বিবাদমান এৰিয়া ভ্ৰমণ কৰিব ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব আৰু সমাধানৰ চেষ্টা কৰিব Kivangji wosi ke chikloang bong Assam Meghalaya Chief Minister Banghini Chelangsi alam ki kedover West Karbi Anglong pen Jantia Hills ahoyalong an methang adimak longpu matha pensi radatumalong humri dampu Bangso hudra datum aning ke hang kopilo laso ting pensi ahoylam ke bangki pajut pon popusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ningje pon এই জুন মাহৰ শেষৰ ফালে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মই আমাৰ কাৰ্বি আলং আৰু জয়ন্তিয়া হিলছৰ যি এৰিয়াত বৰ্তমান সময়ে সময়ে বিবাদ হৈ থকা দেখা গৈছে সেই এৰিয়া কেইটাত আমি এজ এ কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ হিচাপে ভ্ৰমণ কৰিম যাতে দুই ৰাজ্যৰ মানুহৰ মাজত বন্ধুত্বৰ ভাৱ আমি উভতাই আনিব পাৰো আৰু ৰাইজে যাতে শান্তিৰে Bangso Regional Committee hin pen kahumri dam hut radatum aphan ahok pet alam thek ki long teng pen sarkar atum aphan ang thek alomate a report pipon popusi ningche thepon lopusi Meghalaya Chief Minister Konrad K Sangma hin pen ningche pon Bangso kachingwai hut Meghalaya Chief Minister Sangma sa hin pen Deputy Chief Minister Preston Tiansong Snowbhalang Dhar Minister Komingon Yambon
ละเป็น Senior Government อาศัยผัวตุมละเป็น Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma หินเป็น Ministers Atul Bora Chandra Mohan Patowar Pijos Hazarika เป็นเกดังล็อก Senior Government อาศัยผัวตุมเจตองดุลรินตี News Report การเบียงลงไลฟ์กิดำตั้งชิกลุยจนังบงเวสการเบียงลงเป็นเมฆาลายอคอยลงกิจารวัวจกชิดำได้เจวังเวียงดิงสีนังเลรอกลงบางโซปุทังมอนซัมเกปทิรจีอพันปุระกิดำตั้งอารุณิพายิงกอระกิทอมานีคันดุเลียลงหินนังบงจิงไหวปนโลบนตากาเชดอนเดเดเป็นจกนนปวนตาเจดำลงเลเจวังลงเลสีดกอกโลบางโซปุทักอาหกลำกัชินีจีอพันละเป็นอาหอยกิดอระดัตุมกิดูกิสุงอาปุทักอันนิงเกปทิดำจีอพันปุระการบีสตูเดนส์แอสโซเชชันเป็น AJYCP asong atum adimalong kahumri padodam bangso kahumri damahut KSMI phutang singtimung pen kaning je ponatengke chekloi jonang bong lapuson soluk sodak among we ki jaba bangki ladak longle hoya puthak penang an kachiton tedu bonda labangki kidam tang pharukri sirke pra phokebre isi aningkan pen ki pathik pon a hoya teng pen si dovenang ji busi pherangke a thengno ningje pon non hejong jeklo ijon ni sosial itu soluk sudah temon asap son ke jab dia son si teklong si hala bangso soluk sudah kopi posen ke jab maplotan te ilitum ajak ding klui pen ilitum ahoya dui kachi kengke kachi tonte bang thepik asi hala so ahoya dui kachi tonte long tame ilitum karbi lochar le song la pen AJYCP temen kaningji dam kang tung bang lalo juntu mane west kar benglong mate assam itum isi hoidu halabang so hoi bang itum ki pudam je balang ke government notification 1951 hut halabang so demarcation na tengsi do wetang ji busi pitum pini labang so nang homri long taning je dak lo government pan pachin lo lason thak thak si bangso ke char wonang kok alama bangke thang tabi longle hoelam apot anchot lasila dak klar dak lam the bangke pharukri sirke bra phoke bra isi aningkan hut assam pen meghalai ahoy kachitha ka teng pensi dowe nang jila pen bangso hoy bangke asapta pe konung lepusi AJYCP amai phu phola sangmai pen ningje pon অসম আৰু মেঘালয়ৰ যি সীমা সেই সীমা আমি ভ্ৰমণ কৰোঁ আৰু যোৱা 17 মে তাৰিখে এই খান্দুলি অঞ্চলতে কিছু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আহি আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কিছু গাঁৱত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল আৰু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এই মূল বিষয়টো আছিল যে জনসাধাৰণে বা আমি এই মূল বিষয়টো এতিয়া বুজিব পাৰিছোঁ এইটো এটা সীমা কেন্দ্ৰিক আমাৰ দুইখন ৰাজ্যৰ সীমা বিবাদ সম্পৰ্কীয় এটা বিষয় হিচাপে এই বিষয়টোৱে ঠাই পাইছে গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু আমি আমাৰ যি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা এই কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা এটা কথা স্পষ্টভাৱে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং অসম আৰু মেঘালয়ৰ যিটো সীমা 1951ৰ যিটো নটিফিকেশ্যন সেই নটিফিকেশ্যনত যিটো সীমা আছে সেই সীমাটোকে বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ Langhem Pipen Bir Sing Tiso Karbing Long Live Kiduk det ki boydet amunit akayalong kisung nayang deng lepute keso kiun e apor henlu la puson apor jongsi kumane aning ki misena bang kira pipa jerdun thek lepute la bangso amunit akai ding pi tengne ni deji la son se dhanseria hawar apar dilaji sikariti mung arong amikar sarsing rong pi keso deta jok pinangan akisung chichak nanglo la si keso kachelang ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang akengri kerap kachahang pon la pen KSA apar dilaji aro penta kedo anakhi pen kerap ke pajerdam Dhansiri constituency ka parlo kilometers kep apar dilaji sikari timung arong amekar sarsing rong pi kedam tang penangan arni pen amoy pi kaching jok la pen kidney stone akiso cholong lok pena jok penangan akisung chechak nanglo labangso kiso cholong lok pen ke meji aphan pura kedam tang port ami Diphu Medical College and Hospital along la pen Diphu Rengpoli Hospital along se chilang ponlo bonda kiso bang ahir kang tang pik pena jok ke meang thek avideto Laso pen non Dimapur Fate Hospital along ansi se chilang pon bomlo bonda nona pora bangke kisung angdengsi dokoklo athe ke do anakhi adat la pen longle phelang ansitame se kachelang along si padoi etlo la pen non se kachelang pon thuji aphan thangnata ajakong avidetlo
Lasikai kia porat kidu kisung along karjap tip abangpu Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanglapen Dhansiri Local MEC Dilutama House nu atum Sekachelang chia phat nangra bek thapusi kesodet sarsing rong piachor Romila terang pipen kachuningri padupon Kachuningri pon kantung matiri lelo tuhan laki cari pon CM akhirnya Dr. Tuliram Rong paling di kachuningri pon kantung lelo situ idoan aja kong benisum cilang kono sinoni benisum kecilang pon di paseminon kabidera sokolasi tabang sokotha asabias kami alani pasami chuningri demo nak cerah bunje ka ini tuh local MPC akhirnya itu tama pasami di chuningri lo alani sami tabang sokisu kecilang along tangga nak cerah bunje kan alani pasami di chuningri pon parti Lapen halapu KSA Upper Dilaji Branch Committee atum tamik sarsing rong pi ke sopo birta arjulong si mithanga khi kedo an chirung pen Dimapur Fate Hospital along an palidun si keso dera tum arideng kera pajirdamlu Lapen keso det sarsing rong pi tame prabjin pen keso ke meji aphan arnam angno ahirjume hangpi lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang aphan tame keso det abang phu aphan ingjin sora kera pi pajirdun vek tha puta kachuningri pedopon Kidam tanga por pen tame akaprik a constituency ara raphan kirap arjudun long bomlo bonta dhansari constituency ara raphan ke kirap le chohang tame rap repin lang lasino na di huke kanghon pen rabdun vek thapusi KSA Upper Dilaji Branch Committee amai phu raj rong hang lapen dihin chunbang rajesh timung atum pen chuningri pido lapen kirap ke pali ji aphan screen along ke paklang pon account number 3953850942 IFSC code SBIN 0014180 along kahumri ji aphan kisodet ahematum pen pachini pontu News report Karbiang Long Lai Kidam tangaruni phaing korai siani tomon ke japen hemrit kana hokdun phongjangria hawar araraphan Kidam tangaruni phaing kora pliani Karbiang Long Autonomous Council EM Mongol Singh Timung a hukumateng pen 3 kerona jame kedeng Kidam tang aruni phai ingkora siani ahir ingtang rak tomonarwe kijang penajok West Karbiang Long arlo prek jam along riarlo hemrit kana hokduna kisung chetong nanglo Halabang so porahut Karbiang Long life pen birta kirip dun long tengki umaha habipi lapen chinthong long riarlo ahir ingtang rak pen tomon ke japona berta longpon lasong bong pen nokbare along ri angkang phongjangre asentara longta hemrit kiru kana hokdona phai penang an doponlo labang so berta lake achar pen alam kalivek binong Karbiang Long life abirta pen labang so hawar mate phongjangre long halabang so ni tongsekot pen berta humri don iklo e phongwet atomon ke japen don plikep so se phongjangre hawar along hemrit kana hoktun aphai Karbiang Long life adideng cheparideng dunlo Don plikep so se hemtun kana hokduna phaya teng pen birta pangdak pon ikte taphi methang constituency arada kisung ke boyalam klardak pen EM Mongol Singh Timung klardak abirta longlo bangso pen ajok tongsekot pen hamren VDC chairman Mohan Rong Paraphan pin khata tengsi apor kadureyang bong phongjangre sentara long 3 kerona sai kedeng pon padupon Karbiang Long life athengno VDC amai phu Mohan Rong Par alamthe arju iksinang so phongjangre idea long try don ikera phian back dak tamon kitibna jok ting penul fondulo kasi ting biching onai hamre na MEC mate Karbiang Long Autonomous Council EM Sarmor Singh Timung alang li bang su phongjang ria rat pan kaching hon pen jok dam tang bang su tamon ki tipen hemrit kai no bang pu bang phitum ban ting nang lu dun lo bang so ting adom tin ade doning koi ayam bang pu bang pidamban bang so ating nang ludun lo asi patumi si tumi am sal kironja lam do sita melang li apor idure pe jok bang ne delo si pini nili to ban si bang so ting nang roni panang to lo la sini tum pini bang so ating kironia panon dak yang relong na pali lo la sinon bang dak ayam rit kai no tum dam dak tong lo selang li tum man ayin pen bang so ting kiron poni pan si hemrit kana hok pen ning kiduk ko anone akisungang bong phongjangre arat mate ilitum
angjir lam the isi pen nang kapachini dun alam the lapusan henlo aprang si alam the lake karbiang long life aphansi kachuro lam the pajir pon Lo nilitum pongjang re arong along puan akisung tumon kithi ke wang ben akisung ajoi ni alang di karbiang long life tum hanta me tong se kot pen nang khom ri the ka pot alang li than alang li tum hanta churu lo la pen dak hamren homosti long alang li chari pon bom em saraka hai alang li phanta churu re un e la puan akisung panili tum do thai thaka thai abi dek jia pot ke ting rang nang kirap the ka pot alang li phanta ning the par pilo alang li ta po an so se achi the pe ding suri nang li phanta churu lo la si alang li phanta non ni prang ke wang ki ta nang ra bom lang puning ki par la son si kisung ke boy de ra hut kachira phenlo ahok pet ajir polu puwa son si akleng ke theman det pen rad akisung along kachinia bang phu henlo ahok pet asongja polo pu alam the pongjang re hawar ara tum I mongol sing ti monga phan kachuro lam the pajir pon pongjang re local committee atum pen karbiang long life aphan nang ke pachini don alam the lapuson henlo pen tum pongjang re arat along don tikera ti an hemrit kahinu so tumon lang no na lut pen ajo hemrit kan hok dulok dasi tumasat mong senti mong stame ituma phan hangkang hon kadin so la sila bang so ating stame itum phan pinang pajut pono la sila so bang so ating bang ke tumi ituma chairman sartensi ron ponpo itum kaching honai ilitum hanang kerap nagi pipa je ke thena ilitum kaching honai lo iam ho singte mo halang li phan samili itum chuning ri pilo ra tuma phan apena lang li tanang kang hon pen nang chima thalo non ting rang stami alang li nang chi pilo apena lang li phan stami chururi un e nilitum phungjang re hawar stami apena lang li phan ka churu par piglo hemasar nung ke rap ke bajir pona mai long mongwe pator media in charge Socheng Tiso Dun Maipu District Committee BJYM Local Committee Pen Maipu Weldon Terang Mongwe Teron Anparta Rongasar Khorsing Tokbiatum Chetong Dun News Report Rongbong Terang Karbing Long Live Amar Jiwan Adawai Kinang Ji Atumaphan Isi Birta Kemi Bangso Adawai Non Ke Karbiang Long Pen West Karbiang Long Along Setami Long Ponikji Lapen Anparta Nanglina Hok Damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our size tami do igji lasi humri ignon amar jiwan nili kuan lo ni doctor along ase ke chelang doctor adawai ke chu nili chu ji an chulu chelang lo sita mimi la pentenon ilitum karbi hijan ili musu tum ansusi amar jiwan adawai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so dowai nili ke chu endun long ke chu dun long pen nili la ana ke su pen nili thur un epin pen ake su amar jiwan adowai ke chu si nili non kimelo gastrica ke su pen inang ningkan dolo sita gomnana dowai labuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen ke ba chupik lo ador keso adawai chopik lo bonda thangna dang thek long le bonda omor jiwan ku abangso ayurvedic adawai ke chupen prai chiklo jonian bang nili chutang lo abangso ke chupen nili ang thek chi long si no nili kicho ke junda chomu chorlo nili ning ki kru kathok wai kiso lapen ke pokso pokang la katuk vianta non ni pon bomoson si nili chethek long lo Clardak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Sarupathar constituency along hawar ara tu mesen adolong la pen towar kawe pen kaikia port ami kedam kewang phan kisung chetong nanglo bonta nona por Sarupathar hawar ara phan isi birta kemi bangso kisung pen kepajok jia phan sarkar pen mesen adolong la pen mesen atowar silam ponpu Sonsi lakhaing ko rahini Sarupathar MEC constituency hawar ara phan isi kaching thor asai mu dengponpo la sonsi Sarupathar constituency ka parlo hanjang langso PWD adung het kedo adelong hanjang langso langteng adelong paklangso lakhai si adelong balipathar terang arong adelong pen ke danglok kaddu kawe humphotrok adolong ka hingno et pena jok rala tum ka chenenga phan isi thedunga kisung chetong nanglo sonsi osomar school ke thon ke wan hi thi borwa ke dam Bepar beha klem bang atum la pen
กิสุกิยุนเอกจะปอนเป็นกิเชงล็อกส่วนสุริยกิสุงอาหุดอากินังจีอาสอนอันมีเส้นอเดลองละเป็นตัววาร์กิแวกเป็นอาจอกกิสุงเชตงนังลูละบังโซกิสุงอลัมสรุบัทาร์คอนสติทูเอนซี MAC กระดมเตรังปีชินิปามีเป็นโดลงตัววาร์กาเซลัมปอนจีอพันคาร์เบียงลอนเทรมัสคาวน์ซิล CEM ดรตุลิรัมรองหัง Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Anparta Team Karbiang Long Angbong Jingki Jithan Linsi Sarupathar ke parlo angkang an dolong towar kavi atimalong kaselam ji aphan Guwahati pen social survey atimatum pen kahumri wang tanglo te Karbiang Long live kelang aradan phanilin ben kadom project lo lalo nili Karbiang Long live kelang aradan phan nili hin tum nili tum pen kapachini pon kang tung la pen kapaklang pon kang tung gila hen lo kidam tang achiklo pen litum Karbiang Long live pen kapaklang pon abirta long jasemet surubuthar hawara long dolong kachileng mowe akisung apathak litum mapaklang pon lo labang so paklang det pen aphi sarkar pen RDN ponse pini abangke labang so adulong kaselam pon je phan jasemet surubuthar angkang long kachileng mowe pin adulong hai hui kaselam pon je phan alang litum nang survey mate alang litum pen adak kabunai pon phan se nang humri pon lo lasi labang so berta ke lagai litum surubuthar arat te bokte rai la dolong ke chelat mo betum man an ke berta ke melo bese nilitum besta me pachini pon lo lapen labang so long ke wan pon thega pot nilitum jasemet surubuthar MSC akhai pi sangpi garam terang pi pen chenglok MLA Dr. Numal Mumin Anparta Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohan Panstame labang so arat atum akiros tame pi pon lo Labang so nang kahumri ke wang ahut man ke do Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpi Methang Pen Japonsi Guwahati Pen Survey Team Dorothy Ghosh Priyanka Bonik SDO PWD Prabhat Be Pawantimung Atum Pen along towar ka hingno dolong ka hingno paklang dun Lapen kaching thur asai mo ke wan pon theka pot Sarupathar arat pen MAC kadom terang pi CEM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Atumaphan Kachuru Pachir Pon Balipathar pen frozen terang Karbiang Long live Tang te pinya da berta ke lapansi kang ton paniklo